abamaze ubibona dore ngo duhatangiye ikibazo aratangiye dore ibyo nanga baratangiye ni mwarimu wanjye we irikwanca riwe 6 ako nonye kuvuga ngo ni mwalimu ndahita ngaruka Tremo Tomo cyuma bajya gutwereka uko abayobozi nyuma n'icyuma ndakitsye utwagize mu mashini Be careful bro come on wabonye bwabonyesha utangiye kugaragara ngo tugeze mu bwatsi bwawe kagema koreza amatoni 6 7 8 140 nde uyibona yatangiye ari gatoya twabikora kugira ngo umunyeshimisha umunyeshuri wanjye nta kibazo let's go Yes, kanongera gwikazo gukurikiye GJC Media ngusuza uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba y'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali banzi neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza nta gushidikanya uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho uherereye hose wumva ikinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba utanameze neza wihangane umunsi ku wundi bigomba guhinduka ntago ariko bigomba gukomeza kugenda niza show zidasanzwe rero zazi ni za Rutambi aho akesha barimo kugira abandi bantu bahangana nawe yaba mu guterwa cyangwa se barimo guhangana mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose so umunsi wa none Rutambi ntago ari show yo kuvuga ngo nuguhangana cyane ko afite show arimo gutegura zo guhangana n'abarundi abagande abatanzania abanyakenya East Africa yose Rutambi yatubwiye ati mpamya neza nashidikanya ko ari nge wa mbere yaba mu kwerekana umubiri cyangwa se no mu guterura umunsi wa none rero twavuze tuti reka tugere kuri Kari Fitness aho Rutambi akorera imyitozo ngo uyu munsi bari bamutumiye niyo mwibuka neza saga yigeze kubaho ngo ye na mwarimu we barimo guhangana ku binyamakuru bimwe na bimwe bavuga bati ninge mwarimu wawe undi ati nanjye nubwo uri mwarimu wanjye ariko ndakurusha umunsi wa none rero Kari Fitness bamutumiye bati ngwino dufatikanye gukora umwitozo twari tunarebe uburyo uhagaze natwe rero ataduhamagara tubwira ati nanjye muhansange ndagira ngo dufatanye twese twinjiye muri gym muze kureba uko Rutambi agenda akora ndetse nabo ngabo bose ko bagenda bakorana nawe tumenye ngo iyo myitozo itegurwa gute imvune imvano yabura busore bwe imvune imvano yo kugira ngo umuntu abe fit mu buryo buhagije cyane rero twinjiranemo ndaza kuba ndi kumwe namwe kuri iyi show yose kubibuze kugenda ikurikirana hanyuma muze kugenda mubona uko bigenda binjira he mushyi wanjye ni harakurwa umuryango twari tuyo aha reka twinjire aha ngaha reka twinjire adufashe ngira ngo kutwereka ni yarahanga umbona hafunze ni turacari imbere ndabona ameze nk'aho arimo kudufungurira yes bari bafunze hari yafunzeho ariko nagira ngo noneho mwese muraza kuza kubana nanjye mugenda mureba uburyo bano basore bagenda bategura umubiri wabo Rutambi nyuma yo kuvuga ati ndashaka kuzahangana n'umurundi umugande umutanzania umunyakenya reka natwe tuhagere muri Kari Fitness turebe noneho uburyo arimo kwitegura turebe bose bamugani birahagije uburyo arimo kwitegura cyangwa se harutumuso kibura ane mpamvu mugira ngo twamusanze ndabona aracyarimo no guterura utuntu tumwe na tumwe na wa mwarimu we muri make ngira ngo niba urimo kumutoza Ruta bimeze bite papa fresh papa bimeze bite se ndabona n'undi muntu urimo gushyiraho umubiri hariya ndabona kari kamaje kugenda kaza ndabona uyu munsi rero reka tugusange urimo gukora imyitozo tubaye tumenye ngo wa Murundi azagutsinda cyangwa se ari ngo yitwa Anaconda none se bibiri tubwira ko inzoka ugomba kwikorera bibiriya tubwira ko inzoka nigutanga iguca igitsinzi nawe nuyitanga utuyica ni ukuyikandagira ku mutwe rero umuntu witiranyije n'inzoka ntabwo naheze okay niyo mpamvu abantu bose ngo tubaye tuhagere turebe Rutambi uburyo arimo gutegura imyitozo reka mbanze mvugisha gato na mwarimu wawe ariko muri mwarimu we cyangwa se n'umuntu mufatanya gukora imyitozo nawe urabibona usanze ntari kumukoresha hano abamaze ubibona dore ngo duhatangiye ikibazo aratangiye dore ibyo nanga baratangiye ni mwarimu wanjye we
ubusa ahanga uri nihe nese ko bana mengaza tugakorana aba sportive twebe na mutima mbi tugira nta kibazo kabasi tuvuge ko nagutumiye dukora reka tubyite gutyo okay ako none kuvuga ngo ni mwalimu ndahita ngaruka Rutambi buri munsi agira akantu ko kwanga ko hari umuntu uri mu hejuru nicyo kibazo cyagira tumaze iminsi yarabaho kandi kuri iyi sara bizi ko tugomba kurutanwa ntago tuzangana ubusa nabemera ko muruta oya we aranduta kuko ni kubera ko mbyemera kanduta ariko hari ubumenyi murusha ko aruta kumubiri ko ari ubumenyi murusha akuruta ku mubiri ariko hari ubumenyi yes ibyo rero biba bigaragara skills zihe nambwira izo skills ubwire skills usubiye n'umwanya wa skills koko turi kurya icyuma ubu ngubu reka tukiriye mukantu tujya no bullet urashaka tujya muri skills turabizamo nabyo nta kibazo okay kugira ngo twereke abantu bose uburyo kimukora noneho sasa ndashaka mutene mutwerekera twagiye kuri jumping box yago Erika aze kumfasha yigira inyuma gatoya tugende tureba noneho ibintu byabo uburyo baba barimo kugenda babikora tunamenye wa mugani ngo bikora bite ni wa mugani ariko iyo nawe uwo muduri wagize tukagukoresha mani ibi ni ibiryo ibiryo ntugandate gushonje ngo ugire ngo uzi kuzarwara mi mu Kinyarwanda baravuga ngiyo utamura ntutamire bambe ngo iyo utamira ntutamure ubutamikwa rero iyo witamika ugomba gutamura bikagaragara rero nawe uje ni ibiryo rutambikwa ibyawe ureke ibyawe uje kwa umuntu twakuranye ejo twaro yarambira ngo cyaza ngo nta kintu kikuva ngo usibye imbyiro none se abagira ngo nimugurira ikiwe abantu bagabundi let's go kamwarimo twerekeye uko bigiye kugenda bigenda sasa jumping over box up let's go ibintu bita ngo no gusimbuka nyamuneka ni come on abantu bose baba barananiwe kugenda bagabanya ibintu by'ibinure mu mbavu n'ibiki byose let's keep going come on ubwo ibingibi noneho ndagira ngo twejyana gato hangaha mbanze mbasobanuriza akantu gatoya nabonaga musimbuka mukongera mugasubira hasi mugasimbuka ibingibi bimara iki byongera iki bigabanya iki yes urakoze cyane byo tubikora siporo nkuko benshi muri twe tubizi hano turi kumwe idufasha kugabanya ibinure cyo bita body fat yego twongera cyo bita endurance tukongera na détente yacu na détente yes kandi nanone sometimes sangi kutwongerera imbaraga yego yes ibingibi bikomeza ikihe gice cy'umubiri cyane uhereye mu maguru yego bikomeza igice cyo hasi yes okay bikongera bigakora ko wabonye ko turi lying down tuba turi gukora mu nda na shoulders ziri mu hariya ku buryo yawe nanjye njye mbikora mu gitondo ibingibi harimo n'inzara usanga yes harimo n'inzara ugiye gukurikirana ushaka gusanga harimo n'inzara ariko ntago ari inzara uretse gatoya nosubuje uretse gatoya ufite inda ubwo ni burya wowe ufite umutwe wowe ufite umutwe ubwo ni burya nibyo nshaka kumusobanurira ni ukuvuga ngo igihe ushaka kugira indi meze gutya nk'inda dufite sibyo hari ibyo wiyima bya bintu urya ukumva ko uhaze ntago ari byo bikenewe bya biryo byiza uzarya ntago uzumva uhaze ariko si biza biri kubaka umubiri wawe ubu warya ingiro cyangwa iki naratinye gihe kibura gitangoraho uzi ko niyo nkora gutya mbambaba uzi uku nabameze wowe wajyana urubeto ndimo nakubaza ntago wiza ariko ngira ubu warya ingiro cyakawunga iki kimanyu kikaza nanjye kiriho nanjye kiriho nanjye nuko muri make nkuko nabigusobanuriraga hari ibyo ugomba kwiyima kandi si ukwiyima ibiryo byinshi tujya twizeye tuzi neza ko atari byiza ariko ibiryo byiza tukabyirengagiza sibyo no kuvuga ngo rero kugira ngo ugaragare gutyo bya biryo ryo kumva ko haze harimo amacarbohydrate menshi ntago ari meza usangamo ya migati usangamo ya miceri usangamo bya birayi ni bya biryo wumva ukumva urahaze ariko cya gihe yes birabisaba kwibabaza bisaba kwibabaza nk'ukuri kubibaza umugongo wewe
ndebera umugongo eh mwumva muri abantu nitwe abantu hubwo oya man ibiya byamaze sport uzineza ko ari bwo buzima sport ni bwo buzima nukuri hari gihe rero biba byinshi nkabona byakabije ese wambona uramu ntago hari ababikora ugasaba byabaye too much ariko kuri level yacu ntago byaba too much ntago byaba too much ubu ngubu upima nk'ibiro bingana ngiye kugeza ubu mfite ibiro 80 ufite ibiro 80 kabisa kandi kuri abya umuntu arimo kugureba ashobora kugira ngo ufite nka 60 wenda na bingahe yes ubwo ni bwa buzima bwiza rero ntawe urabona gutyo umeze reka urabona gutyo ugaragara umuntu ashobora kureba ugasanga ufite ibiro nka 80 ariko byose ntago biba ari ibyawe hari icyo bita body fat haba hari ibiro bya body fat byiyongereye ku mubiri wawe nibyo bya biro nta kintu babimaze tutangurugiro kuri baraba ariko nanjye ndi umusore ntukagire ngo nuza ugafata uyu muvandimwe ugapima ibiro bye tuzizera neza yuko ibiro ari ibya miskire afite nawe ubwe no kuba amagufa ye asanze aremereye akabana na bya biro ndebera ku izina ry'Imana yewe tata we ubu se mu bitugu bya hano wahakora aha ngaho wahakora cyo bita kuba straight yahakora kandi nahakora reka turebe nakora oya kandi yakoze wewe yarengeje nawe wakoze wewe yarengeje nawe wakoze nahindukira hakora okay ongera ukore hano nakoza wayibonye arajyaye buriya yahageze byamubwira ko bya bintu ni ikibazo niki ukuba bya bintu niba mwana ko hari ukabona atangiye no kwisumukuruza ngo wese waharenze njyewe rutaha hano nuko ngo kurushyirwa akaboko rwanga ntago warugeraho nawe njyewe hano kurushyirwa akaboko rwanga yes ntago warugeraho ngarugero turebe singuze oya dore ahantu garuke ngaho warugamisha garuke ngaho ushatse kwa garuke rero no mwana mu kiganza mwana mu kiganza aho nganye mwana hano mu kiganza waroye oya dore ni hano reka ni hano ntugiremo wari urashaka ko mukora ku kibuga reba hano dore ngaho harimo abavuga abantu bakoreye wowe urashaka ko okay yes reka dukomeze wagiye gukurikiraho ikintu wasasa dusanze turi gukora twa tukimeze nk'aba turi muri kwishyushya ubu ngubu twa turi muri cardio tuvangaho no guterura gakeya yes ubu twa turimo turakora icyo tugiye gukora iyo bita lateral rise kuri shoulders turi gukora mu ruhande rwa shoulders yes ubu niyo tugiye gukurikizaho nona okay reka twendere nabyo tuyobe none cyari mu cyo bita warming up muracyari muri warm up yes turacyari warming up ubu se muraza gukora siporo rya tegereza let's go guys let's go ibintu bisaba kurambukirwa nyamuneka nta kintu na kimwe kidasaba akazi ubona ko umuntu afite inyama ukagira ngo baranyayo Come on. 4. Last one. Wonderful. Change. Sabe, ntabwo bibaho ku izina ry'Imana. Urafatiye. So bivuze ngo ntabwo ziba zingana zo kubona mujya kwirira. Yes, ubundi ngubu nuko ni strategy ya Rutambazanye. Turi gukora ibiro bitandukanye ariko ntibivuze ko ari buri imbaraga za buri muntu ari zigarukira oya byatewe na buri imwe buri muntu yari yafashe yes ubu ngubu nibyahisemo kugira ngo duchanging yes ariko still twabikora kugira ngo umunyeshimisha umunyeshuri wanjye nta kibazo let's go akanambisemo ko umunyeshuri kandi let's keep going nacikoresha cyo dukora ari kurikoresha cyangwa se kugira ngo ibyo nta kibazo. Let's go. Okay. Come on. Yeah. Keep going. 1, 2, 3. No. Let's go for front rises. Okay, let's go. Let's go. Single arm. Wow. Boom. Come on. Up. You're a bit. Let's count 20. Come on. Now it's 4. This is 5. Let's go 6. Come on. 7. Come on. 8. Let's go, guys. 9. Come on. 10. 10 more. 1. Come on. 2. Let's go. 3. Come on. 4. 5. 6.
7, go. 3 more to go. 8, 9, 1. Very nice, guys. ubu ngubu murangije noneho guterura muzamura akaboko kamwe kamwe bitandukanye n'abandi mwakoraga muzamura birabiri uko wabibonye twakoraga ubwa mbere twabanje gukora tuzamura double arms mu ruhande igihe turi gukora double arms iyo bita lateral rise turi gukora shoulder yo mu ruhande yes no kuvuga ngo twongeye tugarura imbere tukagarura no tugakora iyi imbere noneho shoulder maso urabizi ko shoulder ifite maso eshatu hari iyimbere iyinyuma ya hagati n'iyinyuma yes ubwo turi gukora tumaze gukorera rimwe iyimbere ni mu mpande iyimbere exactly yes Sasa ubwo mu gihe ukora inyuma cyangwa bemeze biti inyuma ubu natwe kuko twe turi coming up ntabwo twitaye kuri muscles none ude tuva hangaha turahita tugiye gusubira kuri ya jumping box yes burpee jumping box ubu niyo tugiye kurikizaho dusoze undi dutangire lifting weight yes sawa natwe niyo mpamvu tubereye hangaha abantu bose bakurikiye DJ Media kugira ngo bagende babona ngo bya bintu bitangira gute hari abantu babazi benshi bakavuga ngo ndaje ngo ngiye guterura direct ahita ajya ku cyuma ngo agiye guterura ibyo bintu nabyo ndabona ko barimo baragenda etape par etape batwereka uburyo umuntu abanza kubanza kwishyushya kugira ngo n'umubiri ubanze wakire neza ibyo ugiye gukora sasa ngo basubiye mukongera gusimbuka reka natwe tuhabere turi ku birimo kugenda bigera sasa. Let's go guys, are you ready? Yeah man. Let's start 1 2 come on 3 come on. Be careful bro. Come on. Wabonye gabunye shutangiye kugaragara. Let's go bro. Come on. Let's go. Be careful. Yeah. Let's go. No. 2. Yeah. Go. Come on. Jab. 4. 5. Go. 5 more. Each. Yeah. 4. 4 more to go. Go. 3. 3 more. 2 more. Let's go, guys. 1 more. Let's go. Whoa. Good job. Well done. Kigali cyo bamaje kongera gusimbuka nukuvuga ngo ibi ngibi mukoze bwa kabiri hanga Rutambi nyuma yuko mwabaje guterura biriya mukongera mukarambura amaboko yose impande zose mukongera mugasubira guterura ibi byongera ikintu kujya mukomeze byabanje cyangwa se oya nukuvuga izino no map twatuma turakora n'amaguru tunagabanya amafati riko nakoze sport riko no mukuru mise mbiri ryunze mu gihe gitoye yego bitandukanye no kuza kandi tujya mu byuma ku kanya okay sasa jango noneho ubwo nimwe mugiye kugenda mutubwira ibigiye kugenda bikurikirana bari baranga barabona buryo cy'umuntu abanza kwishyushya mbere yo kubanza guterura ibyuma abandi kabagatuza tukabizanamo igiturage cyinshi cyane tukabizanamo ibintu bitari igisirimu ukaza direct uhita ku cyuma ngo ndatera ibyo 180 ugataha ibitugu byahengamye cyangwa se utabanje gutunganya umubiri bari baragenda batwereka etape par etape uko bigenda uvuga ngo twahuye kujya duhuza ubumenyi yego uyu wakagira skills ziwe agira dukopezaho natwe tukagize tumukopezaho reka kantu kubwarimu niko kabi ayo karakantu ushaka ukemere oya karakantu ushaka ukemere naye nzamutumira wanye muvuga ngo undi reka gatoya wenda hari akantu kabayeho hano ndavuga ati ni ubunyeshuri ntago ari ubunyeshuri buriya ni mistake buri wese yamubaho kuko n'umupro yari gukora ashobora kuhura na ka mistake ukanyerera gatoya ntago ari ubunyeshuri oya ababyumve n'ababa babizi ko bari joking abari show n'ibyo byose nuvuga ntago ari akubuswa igihe cyose gusa nyine nk'umunyeshuri ukiri gutangira hari uburyo yibeshyamo kurenza uko umupro yakibeshya ntago ari cyo nshatse kuvuga uretse kandi wabuletse tugiye kujya mu kanya mu byuma tugiye gukora the cool man uri mwe nanje kudukoresha nayo ziwe nanjye muri bodybuilding mu byuma ndaba ndi king sawa twaje kuri pull ups ugiye kuri pull up now we are going to do what we call pull ups here this one let's use this press yes ubu si ugweraje uradutandukaniye turareshya wenda ni igisore kuguruta gutya ariko nawe uramusubiza pull ups okay zaza kabagiye kuri pull up rero sasa noneho pull ups getting lats na lower back iyo bita lats kugira ngo wanayibereke kugira ngo mahanga inyama y'amahanga yes
Rutambi ari kwibereka. Okay. Iyi ni bitaro rwatsi. Okay. Uzajya umubarira kugira ngo That's 3. 4. That's 5. Come on, guy. That's 6. That's 7. 8. Come on. 2 more. 9. 1 more. Yes. 9. Come on. 10. Very good, bro. Time is the next. Your time is the next. Come on. keep going. That's 1. Come on, bro. That's 3. That's 2. That's 3. Come on. That's 4. That's 5. That's 3. 6. Come on, bro. Keep going. 7. Yep. 8. Come on. Yep. 9. That's 3. 10. Wonderful. Go. Let's go, bro. Let's go, guys. Come on. Yeah, man. 10 more. Go. Bro, come on. Go. That's 3. Go. 1 more. 2 more. 3 more. 4 more. 5 more. 6 more. 7 more. 8 more. 9 more. 1 more. 10 more. Good. Tujya gukora iki kindi? So, igipurwa nirangira, noneho turajya kuri dips. Yeah, tujya kuri dips. So, ubwo n'ubwo ngo dips yo ikora gute? Ifocusinga chest. Na triceps icyarimwe. Okay. Yeah. So, no kuvuga mbere yuko ujya kubyuma, ushobora nanone guhera kuri no dips kugira ngo upumping amaraso. Yeah, muri chest. Okay. Yeah, let's go. No muri triceps icyarimwe. Okay. Reka nabyo tugere. So, dushaka kwanza tugakoresha umunyururu. Ariko ku muntu ufite ibiro byinshi, yashatse ntabwo yirirwa ashyiraho umunyururu. Akoresha ibiro bye. Umuntu afite ibiro byinshi. Yeah, umuntu afite ibiro byinshi. Ariko uriya munyururu iyo ushyizeho, ubasha kuba wakongerera ibiro. Yeah. So, nge rero mfite ibiro 76. Yego. Ariko mprefera ko nakoresha ibiro byinshi cyane. Yeah. Nambara umunyururu. Yeah. Kugira ukuru ibiro byinshi. Yeah. Ubu rero mwamaje kugira nkabingahe? Ubu ngubu bibaye 83. Inani bitatu. Yeah, 83. Okay. Yeah. Let's go. Come on. Going. 1 more. 2 more. 3 more. 4 more. 5 more. 6 more. 3 more. 2 more. 1 more. Good. Uzabari ngo bishyiraho umunyururu we kandi mbona wari igisore. Reka ndindali. Biterwa n'imbaraga ufite. So, nuko ngo nyuma. Tanga kurambesha umunyururu ntagemere. So nukuvuga ngo nyuma y'ibi ngibi umunyururu ushatse unahambiraho ibindi biro. Utaza kunya gushyira ibindi biro. Turashyiraho plate ya 20 kg cyangwa 10 kg. Nane twongere twurira gutyo gutyo. Let's go. 1, 2, 3, 4. Come on. 5. Yup. 6. Yes, 3. 7. Yup. 8. Yup. 9. Going. 10. Good Wonderful. Gusa kubera ko ngiye ibiro byanjye nduba bihagije, ntabwo nkoresha iminyururu. Okay. Yes. Wonderful. Let's go. Let's go, bro. Come on, bro. Mesh. Yup. 1, 2, 3. Yup. 4. Keep going. 5. Easy, bro. 6. Yup. 7. Keep going. 8. Yup. 9. Keep 1 going. more. 1 more. 10. Good. Good job. Come on. Yup. None. So, next time no dushatse dushobora kujya mu byuma. Okay. Yeah, nimba bishoboka. Cyangwa se tukaba twabanza tugakora na deadlift kugira ngo n'umugongo nawe uwaminga ubwo byaterwa nuko mu bishatse. Ushobora gukora ibiro bikeya. Yeah, tugakora deadlift. Twayikora nta kibazo. Yeah. Okay. Just warming up. Then tujya mu byuma. Yeah. Iyo bita deadlift ni igihe tuba turi gukora umugongo kongera imbaraga z'umugongo hasi cyangwa se turi kwagura na miskle zaho. Okay. Yes. Let's use this one, right? Reka dukoreshe iyi. Yeah, okay. Nta mpamvu kuzajya kure. Nta kibazo. Ntabwo twe twayibonye. Ahubwo dushyiramo plate.
20. Yeah, just 20. Right. Iyi deadlift igufasha gutuma umugongo wawe ukomera. Iyo uri gushyira ibiro byinshi kimwe nk'uko iyo uri gushyira ibiro bikeya just muri murishyushya. So wemerewe rero gushyushya igice icyo ari cyo cyose mu gihe ugiye gutangira siporo iyo ari yose wumva ushaka gukora. So ni byiza kubanza gushyushya umubiri wose rero. So tugiye guhera kuri deadlift. Just ndakora 10 reps. Yeah. Position. Urahagarara. Boom. Ukazamuka. Boom. 1. Boom. Ugasubira hasi. 2. Yeah. 3. Yeah. Go. Keep going. Go. 4. 6 more. 5 more. Come on. Keep going. 6, 4 more. You got it, bro. That's good. That's good. 7, 3 more. Yeah. 8, 2 more. 2 more. 2 more. 2 more. Yeah. 9, 1 more. Good. Wonderful. You got me this? Come on. Yes, bro. Utari umaje kunanura umugongo aho ngaho. Yeah, umaze kugorora. Nugukoresha. Ni uburyo bwo uri kuwukoresha uri kongerera imbaraga. Sibyo kandi ukagura amaso zawo. Yes. Yes, bro. 2. 3. Nice form, bro. Keep trying, come on. 5. Keep going. Go. 6. Come on. Keep going. Go. 7. Let's 3. Go. Let's go. 8. Come on. Keep going. Go. 9. Let's 3. 10. Go. Wonderful. Perfect. Okay. Let's go, bro. Let me try. That's one. What's that? Yeah. Shadia. Let's play, bro. Let's Let's go, bro. Come on. Yeah, go. go. Move. 1. Good. Let's play. Go. 2. Move. 3. Go. 3. 3. Keep 7 going. more. Come on. 4. Keep 6 going. more. Go. 5. 5. 5 more. Yeah. 6. 4 more. Let's play. Go. Push. 7. Keep 3 going, more. bro. Keep going. 8. 2 more. Boom. 1 more. Good. Perfect, bro. Tukurikijeho. Good job. Yeah, good job. So none dushatse twajya kuri machine. Mugiye kujya kubyuma noneho sasa. Kujya kubyuma sasa. Okay. Sasa ngira ngo abantu bose bakurikiye GJC Media umwere yose murabibona angana kubanza gushyushya umubiri. Bita ngo ni warm up. Ubu ngubu noneho sasa ngo bagiye kwinjira mu byuma bajye gutwereka ukuntu baterura ibyuma. Ngira ngo buri wese abaza kugenda akurikira ahangaha abibona ibyo turimo ahangaha. We go. Utwaye mu mashini. Bana bava ngo nabandi mugiye kubayobora. Ngiye kubayoboza inyuma n'icyuma ndakitsye. Utwaye mu mashini. Wanda ugeze mu biro byawe. Twari twakuyoboje ngo n'icyuma. None ngo tugeze mu bwatsi bwawe. Tugomba koreza amatoni. Ntabwo hano turi muri competition. Oya rutambi. Ntabwo ari competition. Angana imyitozo siporo muri bo murerekana. Angana bitandukanye n'ahandi ushyira ibiro 200 ukabitera wenyine abandi ugahita ngo birabananiye. Ari uguterura mwese tukareba tu. Nabyo nashaka bikore ntari. Ariko ubundi nashaka bikore. Ona hari habonetse agakoryo ka mwarimu. Kabonetse agakoryo ka mwarimu. Ruta naho ngaze kuza gutwereka agakoryo kawe. Mwarimu agakoresha. Icyo gihe atwereka ko umunyeshuri wafashe neza. Umwarimu turabe nawe nimba kikibuka. Okay. Turahera kuri butterfly. Just yeah, you focusing still kuri chest. Yeah. Okay. We go. No, go. Yeah. Butterfly into a position.
urambura amaboko de urambura imbere opening the chest 1 2 3 4 Urebe ninjya gatozi zagira ngo namabona abiri y'uruhinja. Come on, bro. 6 go. 7 go. 8 go. 9 go. 10 go. How many? 10 more reps. Okay. Let's go. Let's go, bro. Yeah. Let's do it. That's 1, 2, 3. Come on. 4, 5, 6. That's 7, 8, 9. Come on. Perfect. Let's do this. Come on. Ubona gutaja muri gisiga. Kirimo kiguruka. Let's do, bro. Come on, bro. Yeah. 1. Go. 2 3 4 5 6 7 8 Going. 9 Good job. 10 Good job. pushing makandi. Yeah. Bring the two more up. Bula kari ubona kama kapima 210 kala agapese kamwe buriya kuri hariya dutanu sekandi ubwo nakajana sekandi mu kaboko kamwe nakandi sekandi Nibura mugire gatanu hanga. oya ni kaga 10 none se ndabwe ku Game 20 hu. kinane zashaje 1 2 Come on, bro. 3 4 5 6 7 Come on. 8 9 one more Good. 10 good. Let's go. Let's go. Good job. Let's go, bro. 1 2 3 4 5. Keep going. 6 7. Go. 3 more. 2 1. Thank you. 10. Good job. Boom. Do the next, bro. Yup. Come on, guys. Yeah, man, bro. Keep going. Yup. 1 2 uri kubona ibiki 3 4 utaje ngona mahula bi 5 yakabwa bwana bukivuka 6 7 8. 3 more. Go. lema Boom. 2 more, kuna bro. usole bafutaga tuzi Keep going. akaryama 1 more. mu Let's do it. paradiso This ariko gatuza kabasaza kumutega gatuza akaryama mu Bro, last one. Bro, last one. akumva ni ibyuma bya mwinji Fasha, next one no turongeraho akandi kamwe. ubwo still nabwo biracyari 10 Nyamuneka muticana. Turongera akandi kamwe. Ubundi ibisanzwe wenda kubana. Kuko umuntu uri gukora ibi ngibi. Ya adjusting a weight. No kuvuga ngo ushobora gukora wa adjusting a weight ko wongera ibiro ariko kugabanya ama reps uri gukora. Yes. Nk'ubu twebwe na nuko ari yo routine turiho twihaye kwa twaka adjusting a weight tukaguma kuri same weight we are using. Yes. go 10 more move 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Come on, bro. Good job. Come on. It's free. It's free. 2 3 4. Keep going. 5. Go. 6. Go. 7. Keep going. 8. Good job. 9 10. Perfect, bro. Squeeze. Good job. Yup. So, last one. hasi ukozo Last one. Nuko ntiyo kuri ya nyuma turi mu tito dukura triceps. Noneho sasa nayo turakoresha machine. Tukoresha na isi ba. none so tukomereza kuri Upper chest.
Go. Upper chest turakoresha hano. 1 Still machine. 2 3 4 Let's do it. 5 Yeah. 6 Yeah. 7 8 Going. 9 10. Mureka tugapakira kose dukore gatanu. Nasaba Tukuzuza. support. Nasaba support. mujya kubina nyamuneka Rutambi. Kuri upper chest. Twagiye kuri upper chest. Hapa. Nuko upper chest turakoresha incline. Ariko still twese dukoresha ino machine. Yeah, so tugiye gukurura incline. Tuyizane hano. Uretse ko yo nuko mbona cyangwa se dukoresha dumbbells. Reka dukoreshe dumbbells. kubera ko Sure, twakoresha yeah. twerekane buri gice Yeah. ibyo gikoreshwa. Yeah. Okay, sawa. Okay, reka dukoreshe machine. So ndabanza This is a dumbbell press. turahera kuri 30. 60. 60. Yeah. Okay. Wabonye ikiro? Let's get it. Reba bya biro babana byari byabananiye. 7 tuwaye tuyikoresha kuri dumbbells. 60 ijana na 20. Cyangwa ugafata akajana days. Yeah. Turagenda twuriza. Urebe ukuntu twabasize. Nanjye ndahari mu ndore. Let's go, bro. Count for him. Let's get it. Go. 10 more. 1 good. Let's go. 2 good. 3 good. 4 good. 5 good. 6 7 8 9 one more. 10 good. Let's go, bro. Let's play. That's 1 2 3 4 5. Keep going. 6 7 8 9 10. Good job, bro. Perfect. So next, turahita tujya ku biro 70. 70. Ako 70 ushobora gukora reps ushoboye biterwa n'imbaraga z'umuntu, sibyo? Yap. Let's go, bro. So iyi ni iya kabiri. Yap. Let's go, bro. Keep going. Go. Yap. 1 2 more. let's breathe. 3 let's breathe. Move. 4 Let's breathe. Urikubona gute? 5 let's breathe. Hano Six, nugenda bro. nagize Let's ubwoba. breathe. Wabonye ko 7 let's breathe. 8 keep going. niko 9 keep going. wabonye ko 10 good job, bro. Thanks. Jambo ndimwe naza nkubwira. Tuyakoresha 70. Ariko reps 8. Nta kibazo. Yap. Tuyakoresha 70 ubwo ni 140. Uri kubyumva? 140 bari abana bari kuruva bagezeho bakasumira. Tugatangira kumanura tugisha na 30. Just support. Yama. Orange inyuma. Yeah. Let's get it. Let's go, guys. Let's go. That's 1. Come on. Arayifite. 2. Come on, 3. 4. 5. Come on. 6. Come on. 7. 7. Good. Let's get it. You go. You go. 9. Come on. Perfect. Wabonye akantu kagakenewe? Akaru. Akantu gato cyane. Karakurokura. Yes, me, bro. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, man. Let's go. That's 1. Two. Come on. 3. Kukuri support in 4. case. Ya mu gihe 5. ashaka kumva yaremereye 6. cyane. Ngiye 7. kintu nkora mukoreraho gusa. Nkora ku kuboko 8. gusa ahita yijyana. 9. Yeah. Let's be, bro. Perfect. Good Enough. job. Yeah, man. Right. You go. You go. Good job, man. Yeah, man. Let's get it. Let's go. Nindari. Let's be, bro. Urukono no babana. Desa nazishiraho kurya iyo hari dumbbells. Let's go, bro. Go 1 2 keep going, bro. 3 Fata mikoro ariko. move. Kudafana. Numi Five. magambo yagize mvuga. 6 7 keep going. 8 keep going. Go. 9 keep going. Move. Go.
ijana na mirongo ine arimo aragatera ukajya wari ubusa ntabwo wamenya ko afiteho ikintu ku ijana na mirongo ine genda wakure yeah, we're gonna change. No, next to you kuri decline sasa. Abulese. Decline chest. Dukuremo ngo turi. Duno mu rwango. Nako ikurikiyeho. Kuri decline simifitanga. Yeah, decline. Yeah. Decline. Bro. Twakomeje. Rutambi. Rutambi. Yeah man. Next to you gutwika decline. Yeah. So chest yo hasi sasa. Apa. Chokora chest. Ni chest yo hasi. Yapo tugiye hano sasa kuri decline. Yapo. Rutambi. Zana 70 ngo duhera kuri decline. Yapo. So no kuvuga ngo tumaze gukora turi mu mutima turakora chest ifite ibice bitatu. Hari upper chest, inner chest na lower chest. So kuri decline tugiye gukora lower chest. So ni chest yo hasi, chest yo hasi. Hariya twakoraga inner chest. Hariya dukora upper chest, utugiye gukora lower chest. Yeah, just chest yo hasi. Okay. Yeah man. We go. Keep going. Come on. Let's go, Jado. Jado, unazifiti. Zamu yes. Thanks, bro. Let's go. Let's start one. Come on, bro. 1. That's 2. Come on. 3. Come on. 3. 4. That's 4. 5. 5 more to go. 6. Let's go. 4 more to go. Come on. 7. 3 more. Let's go. 3. 8. Let's go. 2. Just out here. Come on, bro. Come on. 9. You got it, bro. Come on. Good. Wonderful. This is on you. Come on. Cool. In decline. Yenzanya nero kanya ko tambari. Yeah, we. Oya nakumubira bimwe yakureta kari. Go hejuru kandi na. Yes, urese akora bihawanye n'ubushobozi bw'umubiri we. Yes. Bihwanye n'imbaraga ufite. Ibiri ijana na mirongo ine umuntu aryamye gutya akabizamura. Let's go. 1. Yeah. 2. Keep going. 3. That's 3. Come on. 3. 4. Come on. 5, bro. 6. 4. Let's go. 7. That's 8. 2 more. Let's go. Come on. Let's go. Last one. Perfect. Wonderful. Let's go. So, Ntabwo byizana. Tuzabona Kuri decline. kugira ngo banyayo. kuri no decline. Nago ushaka gukenera ibiro byinshi cyangwa ukenera ibiro bikeya. Just cyangwa nuko ugomba kumva pump. Nuko wumva uri kongera amaraso mu mutsi. Yeah. So, next noneho 5. 6. turamutije kuko turi gukora drop set. Wata tujya kuri 60. 9. Yeah. That's free. And 10. Good job, bro. Good. So next tujya kuri 60. Kwako turimo turakora decline. Yeah, turakora drop set. Okay. Tunava kuri chest tujya ku kaboko. Rutambi yeme. Nuta uzisubile muziga. Nuza muri gym playing no video. Ubundi nzajya muri gym playing ino video. Nyuma y'ukwezi why tubiga. None mwebwe muri gukora 10 nzajya nkora rimwe. Nubundi uko oya ntabwo atanya kuri bino biro. Oya nzajya mfata duto. Nanga mugira bino mugagira 70 nzajya mfata 10. Iyi video ke playing ukabikora muri team nko twajya tubikora ukwezi kumwe. Why tubingaje? Rutambi. Fasha mwezi. Rutambi. Come on, bro. Go, keep going. 1, go. 2, go. 3, go. 4, go. 5, go. 6, go. 7, go. 8, go. 9, go. And 10. Good. Good. Let's go, bro. Bro, niyo ugiye kurya. Niyo ugiye kurya. Wacha macaroni. Oya. Amakaroni just uyafata nka snacks.
gusa makaroni ni sawa yongera imbaraga ni carbs ya ariko je prefer inkoko n'umuceri ya Come on. yes bro That's 2. Come on. go bro 3. yeah That's 4. yeah That's 5. Come on. yes bro That's 6. keep going That's 7. yeah Let's go. 2 must go. 2 must go. Last one. 9 Perfect. good job thanks bro good job man let's go ini hanyuma twite sasa dukora triceps so hari triceps abantu benshi cyase yabaye popular cyane mu bantu umuntu wese gitanya gukora sport usanga akora iriya tricep extension akoresheje zibar iriya uryama ugakubita inyuma bakunda kwita Anaconda umuntu wese nguterura abakora ziri umuntu wese uterura abarahereye kuri ziri ibi nambwira ko ibikorwa nkabye ngabwira ko so ni bisaba cyane tricep ngiye n'ubwa mbere mbibonye sure nari nzi ko hanga umuntu hajya arimo gushaka budomino ubyuka wigira iyi decline iyi ntebe wakoreraho ibintu byinshi cyane wakoreraho abs wakoreraho chest ushaka no gukora akaboko agatere ndikubona wakagura ko nyuka mukuba ibintu byose mu rugo akabafite ibintu nkabingaye mu rugo kagura nkangayo ukagura nka 200 aka rero nzakagura Rutambi nzamutumira iwanjye ageza bintoze mu gitondo nzaza hano muri gym nayo yabaye imbogo so next noneho tuyokora easy bar umuntu uzajya yivaho azajya itajya kuri triceps icyarimwe so nuko ngo tugiye gukora no stop triceps kuko niyo Rutambi yemera byatari umugeze mu bintu byawe nahize mu watayemo igiceri nanjye kugicukura so twagiye nawe ukunda amafaranga twagiye sasa Rutambi umva zana dutangire extension 1 2 3 go 4 go 5 go 6 7 8 9 one more 10 good so turavaho bitujya noneho sasa go flex na cyase go squeezinga kuri cable Let the triceps push down. Now triceps push down. urapfukama opening a chest tap urambura amaboko boom 2 3 4 Skis, don't forget skis. 5 6 7 8 9 one more 10 good cheat Let's go. Biragusa nawe. 2 3 4 5 6 7 8 9 perfect. let's go bro flex let's go opening a chest 1 2 3 4 5 6 keep going 7 8 keep going 9 that's 1 10 good job bro that's it go let's go bro yamagambo yashize ivuga n'umwe ubu ngubu yes free go 1 yes free 2 3 4 5 6 yes free 7 8 9 10 good good job bro flex ngwino no sasa kuri machine flexing sasa cyase usqueezing muscle let's free Mesh bro. let's free go let's free bro Push. go 1 go 2 3 triceps ushobora kuyikora upfukamye ushobora kuyikora uhagaze ushobora kuyikora uciye bugufi biterwa n'iyo n'iki umuntu wa prefera tu so ngira prefer gupfukama ya prefer guca bugufi uyashatse yanakora ahagaze biterwa n'uburyo yumva muri maso gusa uri gupampinga amaraso muri muscles
So next turongera weight tugiye kongera 2.5. Yeah, no 2.5. Inkokora. So impamvu kuri tricep utahita ujya ku biro byinshi ushobora kubabara mu nkokora. Yeah, ushobora gukora ejo ukazabyuka mu nkokora wumva ari kukubabaza. So ni byiza ko rero ugenda wongeraho ibiro bike bike. ariko ko wacecetse amagambo yashize ivuga neza ubona ngo waje gufana wabyancanze ubu numiwe ubwo ndimo kubona ibintu by'ibitangaza ari kintu tuba twakoreye abanyarwanda tuba twabahaye n'amasomo mwabigishije utaza n'inyama ngo bakana ngo ni abagome 3 go just 4 go uri gatanu gatandatu karindwi let's go 9 10 So next no kuri machine dushaka kongeraho yego naho turongeraho ubona wise wongeraho kandi naho turongeraho okay sawa kuri buri go 1 2 3 4 5 6 come on 7 8 9 one more 10 good let's go bro yeah man good job bro yeah yashatse yayikora ahagaze upfa kuba we ari kuyifiringa ko yinjira gusa nta kintu let's pray yeah so next nabwo tujyamo indo 2.5 ngo tugiye kongeramo 5 gonna put 5 yeah good job bro we baye 70 so tuyikora set yani no this 15 plus this 10 this No, that's- 4 catches okay yeah man let's go let's go go just 8 weights go 1 2 3 4 5 go 6 7 one more 10 good so next twongeyeho nawe irindi rimwe no worry yeah rimwe ya nyuma yes let's go bro let's go hano kuri so turabishyiramo byose let's get it come on bro come on come on let's go bro come on keep counting yourself shit let's go whoa yeah man keep going bro yeah man good job yeah man boom keep going bro yeah press free keep going bro move good job wow good job Bobo it's not yeah wow yeah one more press free go move yeah thanks man that's a bonus bro thanks bro last one let's do last one let's get it then iya nyuma noneho tujya kuri bent over row no umugongo wo hagati
uko ngo tuyokora umugongo tumaraza kumanuka tugere ku maguru. So umugongo turawuvanga na shoulders. Right? Guys. Kandi ko zatangiye kuryoha. Uko mugenda mugana. Ya kuri tricep. Okay, na cyo. Umusozo ko muri ariko bibaryoha cyane. Ubu uko ngo niko harimo aragira peti. Gira bose gatse kubanya uburozi buzatubanya uburozi. Let's go bro. Bita kugenda. So dumbbells. Yes. Uko ushobora kugenda uza muri mu nzu. Ya kuzana 40. Noneho 40. Nuko 40 agiye tap. Twari gufata. Mapati y'ibiro bitangana. Unagafata bikeya. Ufata ibikurikira. Unagafata ibyinshi tugakora amacenje. Yeah, okay. Let's go. Turahera kuri kangahe? Rutambi dore kuri kangahe? Yo ni igiye bagiye gukora. Nuko ngo tuyokora. Si triceps ya dukoresheje dumbbells. These are biceps. The triceps. Sinazivana. 1 2. Yap. 1. Yap. Uzi oya reka nkwereke. Reka uzana 25. Uzane na 40, sibyo? Hari 45? Yeah, 45 yeah. Bazana 45. Noneho tugiye gukora drop set. Turahera ku biro byinshi tugiye mu kiye tumanuka ku biro bike. Rutambi si sawa? Yap. 45 ngi. Ya 45. 45. 45. Tashaka tu setting sasa. Ndia ile 45 kama na ile. Arimi. Bro aringe. Arindi. 45 zose turazifite zose. Ubwo niyo niyoke atari yo ngiyo agatamba. Nagiri hano hafi byayo byose. Dore ngiye hano. So jewe rero gukora siporo prefera kwimera ibi ngibi. Ibyo ni biki ubwo? So iyi ni chia seed. Yeah, no protein, just kurya naturel. Yeah. Let's start. Come on. Turahera kuri free weight tumanuka dukora drop set, sibyo? Ubwo nyobora kuri 45 mbeho witunze inyuma gutyo. Yeah. Iri ntago yizanye. Ye bizana bitanu. Yeah. Aha. So wow, 45. Yeah. 45. Just dumbbells. 10 reps. Times, yeah. 10 reps. Boom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 more. And 10. Good. Let's go. Go. 2. That's good, go. 6. That's good. Oh! Keep going, bro. Just squeeze. Yeah. 1, 2, 3, 4. Esprit. Yeah. Let's go. Let's go, bro. Let's go. Tambika dumbbells. So, nakwango hari uburyo butandukanye iyo urimo urakora bicep. No kuvuga ngo ushaka kuyimanura still iri rotate igitambitse cyangwa ukaba wayihagarika. Yap. So iyi ni move ya mbere. Yap. Urabona ko rutara pump muri biceps yitiza. Yap. Come on, guys. Ya so kuvuga ngo turanya dusubire muri mwe sasa. Ya kugira dusubire muri mwe. Yeah. Ya Nukuvuga ngo izina ry'Imana. Uramutse urebye ino video ufite nka smart wajya muri gym ukabanza ukayiplayinga ukabikurikiza ku bintu twabikoze ukabikora ukwezi kose kuyikurikiranye mu minsi iri imbere nawe waburi kwinjiza duvise kwa buringaje
Yes, we go. Ya. Nuko ngo tuyekora yani masasa. So turacisha mu munota wo kuruhuka. Ubu tunye tupampinge amaraso mu mutsi. Oh no. Mwabaye ibikoko uzi ukuntu mwasangiye. Wewe nde uri kuntu yaje guhinduka. Amani tutaje. Ibyo tumaze turi gukora niyo bita single arm dumbbell curls. Single arm kwa ko tubikoreshwa kumwe kumwe iyo bita dumbbell curls. None tuba tubikoresha barbell iyo bita barbell curls. Yes, double arms. Ubu iyo turi gukora ni single arms dumbbell curls. Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on go. And 10. Let's go, bro. Shit, come on. Bon appétit, bro. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One more. 10. Let's go. Let's go, bro. Pega de nariz. Shit. 1, 3, 2, go. 6, 7, 8, Cool. 9, Do last one. Esprit. Esprit. Rush. 10, 3, Esprit. 5, Yeah. 6, Rush. 7, 9, Esprit. 8, 7, 6, 5, yeah, 4, 3, Come on. 2, 1 more. Come on. Last one, bro. Do last one. So what's one? Do last one. Let's go. Yeah, man. Keep going. 1, Knee. 2, Son. 3. G. Keep going. Go. Rup. 5. Sit. So none of you could chill. Hut. Suggest us. Go. Aya. Yeah. Take Umugongo. Yeah, man. Umugongo sasa. Yeah. Turaenda kuri bento faro. You bita bento Bento faro. faro. Yes. Target focusinga. Muri middle back. Umugongo wo hagati. Ya, kwa ngo turakora bento faro. Urafata barbell. Nurangiza izamure. Usqueezing. Umanure hasi. Boom. Wongere. Boom. So turakora nabwo 10 reps. Okay. Ya 10 reps. Naho tugenda twongera weight. Turahera ku biro 20. Go. Ya man. Let's go. Kuchie bali tuzanira sisi. Sawa, ndio nubundi. Yeah. Yeah. Let's get it. Aho. Man. Bora, Iyi. quero que ele tune yourself. Yeah. Vai mais ninguém. Right. Quero que 10 cases. So just in here. 10. Yes. You're gonna 10. One more. Go quick. Let's get it. So ikindi ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye bose Yes sir. ntabwo sport izi turimo turakora ari ibyacu gusa. Oya ni umuntu ari we wese. So ushobora gukora ibi ngibi ugahera ku biro bikeye. Yes sir. Ya kandi ikindi ntabwo ari kwanga ibiryo ngo birahenze ngo abantu ngo barya ibiki. Just ibiryo bisanzwe abo ukamenya ibiryo byiza umubiri wawe ukeneye ni ibihe. Iyo niyo secret yonyine nta kintu. Nyanza kugira umuntu ubona murimo gutera iki ngiki avuge ngo iki mwagitora gute wowe ushobora guhera kuri 5. Ushobora kuri 5. kabisa. Abandi bagize. Nk'ibyo ndi buvanga njya guheraho ndubundi ndabizi sinarenza 4 ariko ndabizi nzagaruka ndimo gukora nanjye 60 70 gutyo. Absolument kwa iyi ngiyi itagetinga umugongo sasa. Ya. Umugongo hejuru. Ya. Let's go. Ukuvuga ngo position uramanuka. Boom. 1. Nice. 2. 3 4 5 6 7 Come on. 8 Too much.
9, 10. Yeah. Let's go. Let's return. Let's go. Come on. Go. 1, Yeah. 2, 3, Yeah. 4, Yeah. Let's breathe. 5, 6, 7, 8, Come on. 9, 10. Let's go. Let's go. Very key. Tugabanuka tubi kibambasi bila bihugu babi Narakubwiye ko ukajya unkora urutambo mbaza iki. naje kubwira bila bihugu ishira ibibambasi bikagwa byazadukodesheje Mukajya muhabera ibibana basi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more. 10. Ndagira ngo nibutse abantu nanone ikintu kimwe ushaka kubukora muri office nk'ubu ngiye nkora software yanjye ndi umuprogrammer ntago just ku ruhande ngo njya nka mu bodybuilder so nyuma y'akazi ni sport kabisa so bibaye byiza mwa kugira ngo ufata amasango ugiye mu kabari urangije akazi saa moya za nijoro ushaka gufata amasaha abiri ukizira muri Ariko nakabari kaba gakenewe bro enjoying icyuma nakabari kaba gakenewe akabari ni rimwe muri weekend bana nako gaterwa na programming y'umuntu mukabari sibagana n'iki sibyo kubwira ngo irambe umugore yagusuzugura aya makaba yaje muganira mi imishinga cyane igeze wana so kukubwira ngo uramugore wese akuzana imikino umugore akuzamura gutaka tuzi byose n'ibitekerezo byunguka mu kabari mugiye muri gym tukubwira ngo ukora ikintu cyo kaye turyiki muri gym ngo murano nushaka nukajya unafunga nagiye tugira ruyirangaye nta muntu wahinjira n'ubu ngiye mu rugo funga nuko ngiye ubu ngubu wabyima ku buryo umuntu yakubita umuhoro ntiwinjire nose mu polisi ko nahita nkuvanamo ingoto ikibazo cyari gutanga ingero kuri njye wajya uzitanga kuri aho ngo mwegeranye yes you go Let's go. keep going go What's your goal? 8. go on Come on. 2 3 Come on. 4 5 6 7 8 9 one more 10 good nice hey Come on. Wajya ni Billy Dragon Yes bro. Good job. Yeah man. Wajya kubona garuwa Eric, you the next bro. Let's go, bro. Come on. Yes for you, Eric. Come on, bro. Rush. Yes free. keep going 1 2 Yep. 3 Yep. 4 Yep. 5 Yep. 6 go free. 7 go Yep. 8 go It's free. 9 go It's free. 10 go Good job. So next tugiye kunywa 15 ya nyuma sasa. tuyo kunyira 15 ya nyuma. 15 Yep. Yep, 15 ya nyuma sasa. Uninde Turongeraho indi plate imwe. Yeah, let's put. Rutambi. Tugiye kongeraho plate imwe. Yep. 50. Akira. Fasha. Si? Your house. Yes, your house. Togo baye bingahe 90 ubwo iyi ifite ven ubu ni 110 muri make igihe biro muri 10 cyangwa 20 ariko je ntabwo ngiye Kubera ko oya ibi ni ibiro. Iyi ni 10 30 ubu ni ibiro 30 tugiye gukora ubu ngubu. 15. Yes. 50. No, this is about 25 pounds. Izi ni pounds zikaba ari 10 n'ibice n'amagarama. Let's go. Yeah, iwe ni 30 tugiye gukora. Wakongeraho babe kuko nabyo birabarwa. Babe nayo bibarwa 80. Yes. Ubwo urawufuna. Hagarara. Yo kuba ngiye kwikora subiza simwere. Urabona? usanga ugiye gucamo amaguru nakandi gatera none ugasanga umwe
yes urebe banzu rebe wicazemo reba gutya. Rutambi binari kukwereka ubu umuntu wese ufite imbaraga ashobora kuza agakora agaterura kino cyuma sibyo ariko nyuma yacyo kugiterura ingaruka zikuvamo ni ukuvuga ngo ikosa rizabera muri pozisiyo yagikozemo fomu yagiye gukoresha kuri yaterura cya cyuma ushobora kugitera ubu none ntuva aha ngaho ufite no gutaha ntuva aha ngaho nuko nibyo nashaka kukwereka mu gihe ugiye gukora iyi niyo bita deadlift izina yitwa ubwayo deadlift nuko igihe ugiye kuyiterura urabanza ugaflatinga umugongo wawe hasi ukaba flat chest kaba open ukunama kurushaho noneho wapi se mugeramo gutya afite indani byoroshye reka tubyoroshye unama bisanzwe unama yes urakoze cyane ubu none ikintu tugiye gukora flat back yes noneho amava bending aho gutya nuko fata icyuma nuko oya nujya kunama urakoresha umugongo ntakoresha mu mavi koresha umugongo umanuka that's nice none ushatse kugenda very good ngazamuka oya no kuyakoresha amaboko agoma ari flat hajya hakora noneho uguma muri form imwe murimo murangira uko bigenda ariko sinongera kubikora ariko rero nabibonye uramutse nsigiye nk'aka 10 gusa unsigiye nk'aka 10 gusa nabyiga yes ntabwo n'ubundi uri kwiga ubu ni ikosa twakoze kubera ko wese ujyaho mu buryo twaturi gukoreraho nk'umuntu uri kwiga ahubwo atangira free weight ugatera n'uza gusa yonyine nta free weight nta kintu na gitoya wamara kwiga form tukakuzanira iyi bubble yonyine kuko iba nayo ubwa nibi biro biba biremereye ibifite ni 20 sasa ugatangirira kuri ya bubble wamara kumetriza form wamaze kuyimetriza wamaze no kumenyera bya biro bya bubble tugatangira kushyiraho noneho uturo duke ni gutya natwe twagiye tuzamuka twagera ku biro byinshi ushiduka wagiye kubera experience uri kubigiramo wageze hejuru yes we go this is our set you're going to do that's it yes come on kugenda ongera ibiro nako mone bigenda biryana kubi kabisa nk'ubu ngubu ndimo kokerwa ubu se navutse gutya n'ubu ndimo ndokerwa mu kiganza ubu navutse gutya one yes bro move 2 3 4 5 stay down bro stay down 6 don't stand up stay down 7 bend stay bend 8 come on step 9 one more 10 yo wow nizere ko aricyo cyane marika muri gukora this last one ariko nushobora no kongeraho oya mwikica mani nagara umunsi umwe tuzanagaruka mwaje kwica mwebwe yeah yes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah perfect it's a very amazing iki kiginga kizanyicira rega amaherezo go keep going ni set three go up sit hutch cool aja so yanyuma noneho tugiye sasa gufinishinga ni ukuvuga ngo nako tujya kuri cable ni ukuvuga ngo uramanuka opening chest bom usqueeze woje urambure bom uraka no mugongo ya si no mugongo bayita iyo niyo twita lati pull down hariyo bita barbell pull down nawe yaje nako munyi uzi ko nanjye yaje yasivayo yaje yose cyangwa ko waje hejuru kandi bakora iyo hasi yo hejuru yaturutse kigaragara ko nshobora kuba nsanzwe nkomeye ahubwo nice bro abantu badukurikiranye iyi niyo twita lati pull down let's go time 1 2 2 3 3 4 4 5 that's 5 6 7 8 9 10 10 good job bro yeah please go
Go. 1, Keep going. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So next turongeraho weight sasa. Turongeraho weight ya kabiri. Shaka kwica abana b'Abanyarwanda. Aha. Nanjye ndahango mbari. Nizera ko yari yanyuma ariko. Iyi yanyuma no tuweka za nyuma dusaze. Twimurikira umuntu. Ya. Esprit. Let's go. 1, 2, 3, Timurangiza. 4, Koko ya muri. 5, Come on. 6, Go. 7, 8, Come on, bro. Stay up. 9, 10. Yeah. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One more. 10. Okay. Sasa for this last one. Yeah man. Iyi ya nyuma turajya twereke hariho umuntu ushobora kuba wenda ayifite mu rugo ariko nk'abandi bakoresha gakondo akavuga se ugiye mfite igiti kirekire nayikoresha gute iyi nawe n'ubundi buryo mu gihe udafite uyu iyo bita ngo utayifitiye umugozi ushobora gukoresha irakora nabyo nayo bikora bimwe muri form imwe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Undi mutwana. Ewana kabisa. Twagira se. Reba ya triceps. Imwe twakoze. Reba ya chest. Ilikuwa nchariwe, reba ya back. Gira nabana nabo kwerekana ibyabo. Ni imbogo na ukipiwe ni imbogo na jambo. Chestes. Yewe tata we. Uteye urushinge rwawe ntabwo rwakinjira rwahita rugondamo. Yeah. Triceps. Yewe tata we. Back. Ibera ukuntu angana hano inyuma ku izina ry'Imana. Yewe data we. Warangiza umutayeri ngagiye gupima ngo reka mpime ngo mu gatuza. Uyu none yatangiye ari gatoya. Triceps. Yeah, data we. Sasa tukagaruka kuri ya chest. Tukagaruka ku bwoko twakoraga. Bagiye ku maguru. No, muze tuyimurikire rimwe. Bagiye ku maguru. Tuyimurikire rimwe. Imigongo. Mumurikire imigongo mwese cyane kujya. Ukaboko. Jyaho nawe hari. Ukaboko. Ngwino nta kibazo. Jyaho hano. Duhere ku kaboko cyangwa ku mugongo. Aho mushaka tu. Duhere. Let's make. Wow. Oya nari nari kusha. Duhere ku kaboko. Ngaho jyaho mwese ku murongo muri batatu. Okay. Triceps. Yeah, tata we. Chest. Yeah. Back. Okay. Susu tugira. Okay, it's okay. Let's go right here. Yeah. Yeah. Wow.
ndikumva abanyarwanda warebye bino bintu akabikurikiza mu nyuma y'ukwezi kumwe bizaba ari perfect ndikumva twarikira aha ngaha ubutaha ni imitego noneho n'amafinale agiye kuba ndabereka tuberetse amashow n'ukuntu tunakora okay rero ndikumva abantu babirebye kuriya twabiritse uburyo dukoramo kurya zajya menya ngo nimba twagikora n'amarushanwa twe tubikora mu buryo buri profession naga ari ibintu biba bitugwiririye babana bava bati babona Rutambi yaturutse mu rugo arazaje gukora gutyo gusa tuba twabanje gukora naga ari nk'abanye cyaro bava mu kintu bave guhinga ibirayi ngo bakaza guhangana nkatwe tuba twarabigize umwuga aka nakazi ariko rero Anaconda nawe ngi amakuru mfite nuko ahari nawe ngo arimo arakora imyitozo harimo ako se yakuna umuntu ni igikuri ngo nkaraje ngo duhangane aho kari agakuri hariya ko nimba rakinyesho totokani irayizi umuntu ngo kimuka gikuta mu joni ho kaka nza nukwimuka ubuteye yo mahanga nkete ndufu ko umuntu mugufiya umuntu twahangana yes rutangira ngo zarisho zazirimo kwera hanga kuri Gari Fitness turimo twereka abantu imyitozo uburyo muyikora uburyo mwagiye mufatanya mwerekana hanga nkajya mbwira abantu ntago byari competition uko ngira ngo babonye competition ni buri wa gatanu twagira ngo nyine abantu bajye batubaza ngo ese dukora gute hari abantu nyine baba babyifuza tubibenekeye ubu nta kiguzi iyi video y'iplaying mu gihe ugeze muri gym ubikora ngo tubikoze nyuma y'ukwezi kumwe uwabaye ingagi ni Imana rero ngushimiye cyane rero nawe kwigana kanya baho wafashe kugira ngo turakore papa asante sana kandi twanezerewe cyane cyo naje mpigi ibintu byinshi cyane kano ka video nzajya nka playinga ndi mu rugo ngiye nyine kugira ngo yes nawe wamaje gukora subscribe kuri DJC Media bamya neza nashidikanya ko tukweretse uburyo imyitozo ikorwa kandi dikweretse kubona icyo usabwa nta kindi gusa ni kugura megabyte zawe ugafunguraho niyo byakuryohe rero wihavu udashyizeho agakomenti kawe tubwira uti nabonaga bigomba kugenda gutya n'abandi bose bakora siporo hose hatandukanye baje batubwira ati mutugereho twaje kwiyerekera abanyarwanda babwiye ngo bikorwa bite urashimiye cyane